maze gukizwa hari umusaza umwe w'iwacu twagiye gutarama ahantu ikayonza utwagere twari dufite umukobwa umwe muri ministeri yarazi kuririmba niwe twagaze tugenderaho uwo mukobwa yagaza aririmba indirimbo zo mu gitaramo twese tukika hasi kakujya kwa kuri umugore wa Beyo yagaza aririmba twese tugacanganyikirwa uwo mukobwa no arasigara tugenda tutamufite naho igihe yasigaye asigara aje gusambana amararasa dusanga muri sorti gitaramo ngo tugere kuri rutari gutya afata mikoro amaze aririmba ya ndirimbo izuba ngo ari umwana w'umunyafrika waririmbiye Imana cyane kuko nta kubabara mu ijuru ngo kandi ngo nta nzara ibayo arayiririmba amateraniro yamacangamuka kwa kundi nyine tuvuga kwa kundi wavuze musaza tutere haleluya aravuga ngo uyu mwana w'umukobwa uririmbye gutya nindi baramubwira aravuga ngo reka ngo tumurebe nuko nyine yavuze ngo reka ngo tumurebe yagaza zunguza umutwe gutya ngo reka tumurebe abasaza biwacu je sogokuru ni wanyigishe gusenga yitwa Bikinone yagaza mbwira ngo impano sha tukaza yarazi kuririmba akavuga ngo reka ngo harakari mu kaza kamfasha akamuvuga ngo turirire Imana Imana we Imana we Imana we gusa yaririmbye akamagira amakuru angana nkuko umunsi umwe ibati ryarasakuje y'inzu yiwe rirasakuza umuyaga wabaye mwinshi hariya ku gishushu nari nicaye aho ngaho yamambwira ngo ninza nikaye ndayizana ngo ibati ko riravuga amakuru namavuga ngo wasaze ufite ubukene wananiwe guteresha umusumari mu ibati none ibati ko riravuga ngo rivuga amakuru ibintu yavuze uwo munsi iryo bati rivuga nanditse amakuru ane muri ayo makuru ane nanditse muri iyo kayiwe yagazandikamo amakuru 3 yose amaze kuba hasigaye rimwe ibati amaze uwo muntu ara amaze uwo muntu ara uwo musaza ara yamangoraho gutya ngo ngwino hano data arambwira ngo uyu mukobwa uririmbye gutya ngo ntiyogenda gutyo ngo reka tumurebe maze agera kuri ya gitero aravuga ngo ntiyabaye agihumurizwa ngo kandi ngo ntiyagize wagahinda ngo yaneje ngo ni byiza byaho watekereza ibyo mw'ijuru wa musaza yamambwira ngo uyu mukobwa ntago ari kuja mu ijuru araririmze ngo anezezwa n'ibyiza byaho ariko iwe bizabimunezeza ngo nikimenye ngo yaje hano harahanda avuye ngo none ngo mureke tumugakure twamutumubwira ico ni kuvugira ukuntu abantu nyine batagira isoni wa mukobwa twamuturukuru tuvuye mama ngo ndaho ngavuye iwabo hoyaye Imana uraririmze ngo ntiyabaye agihumurizwa ngo kandi ngo ntiyagize agahinda tubona wowe utari kuja mu ijuru none uvuye yamavuga ngo tuzumuharabika baradusajije wa musaza aramubwira ngo wa mukobwa we ihane uje mu ijuru ibintu turi kuririmba uhuze nabyo umukobwa aranga kuva uwo munsi kugeza n'ubu nyine zabaye 2013 kuva uwo munsi kugeza n'ubu nyine uwo mukobwa aracabi iwabo kubera ijambo umusaza yamubwiye aracari iwabo kandi ico gihe yaraturutaga yari hejuru yacu karaje kugira hafi imyaka 38 aracaba mu nzu mwase amen dufite abana bananiye abavyeyi navuye hanganja mu Bubirigi gusengera umugabo umwana yananiye akaza azana abandi bana mu nzu umwana ungana nabo umukobwa akamazana abahungu b'abazungu mwene wanyu mwene umunyamurenge umukobwa we akana kika gakobwa katarije imyaka 18 kakamakazana abandi bahungu bakamabaza bagaca muri saro imbere ya se na nyina bakamabaza mu hejuru ise ntavuge barigisha bagira gute nane hari umuntu nagiye kurebayo mbwira cyo twamuduhura uri no muri iki gihugu ndi hano nyabona nyuri wanje sanga nico kibazo afite abavyeyi bafite agahinda abana barabananiye Syria gusa na hana abana barananiranye ariko tukanga tukarya
sinzi igitangaza gihari. Dufite ibibazo bitwishe ariko twaranze twararya. Niba dukeneye kugarurwa ibintu byacu prezi, duhagarare mu ijambo ry'Imana, dusome Bibiliya. Dufite abakristo baza mu kanisa nta Bibiliya bafite. Ejo ku cyumweru nari cyanye n'umuhungu, ni umuririmbyi, muvuze mwese ngo mumenye, yari yasengeye iwacu. Ni umuririmbyi azaririmba mwese muramugira ku mu telefone yanyu. Naratangaye. Suko twari twishanye mu kanisa. Revera arabwiriza aravuga ngo dusome muzahishuwe. Imbere y'Imana dusenga, ndi imbere y'Imana ya Israeli. Arahabura. Sinasetse. Nagize agahinda gateye ubwoba. Numuri mwese muramugira mu telefone yanyu. Revera aravuga ngo dusome muzahishuwe igice cya 21. Arahabura. Abura muzahishuwe. Kandi uwo nguwo niwe uzuguma kubabwira ngo muzamura amaboko duhereze Imana icubahiro. None mutekereza gute niba mudafite ibyanditswe muri mwebwe, iyi si isase gutya muzayineshisha gute? Hari anakivare kwa president yashwanye n'uwabo yitwaga Alexandre, barashwana. Je nari nyari mu materaniro amare gushwana. Alexandre ucuruzi w'imira wa undi wabo aravanga akeneye gushima, araza kuri rutaraza gushima. Nari ndi mu materaniro adusomera urwandiko rwa Timoteyo rwa 2 ruza ruvuga ngo Alexandre ngo umucuzi w'imiringa ngo yangiriye inabi nyinshi. Pastor arambwira ngo Alexandre bashwanye yicaye mu kanisa, afata ibyanditswe aje kubishakamo bene wacu. Uko azavuga ngo Bibiliya yaravuze, iyo arwaye azamenye ko ari cyo Bibiliya yavuze kukurwara. Iyo arwaje azamenye ko ari cyo Bibiliya yavuze kukurwaza. Iyo agize ikibazo mu nzu, iyo agize ikibazo mu kazi, iyo kubera ko afite ibyanditswe bizera muri we, biza bimukomeza agahagarara. Ariko ntacyo bitwaye ijambo ry'Imana ryavuzwe, twasenga tugataha abantu bakazaza ejo mu materaniro. Berago kwa gatandatu biza bigora, nizo byiza. Kadusenge dutahe, kubera ko nta kibazo mbifiteho. Gusa nuko warambwiye ko turangiza saa 2, impamvu naringize ngo dusoze tuzagaruke ejo. Nibyo sawa mani bamugisha. Iri wacuga muri katedrale ikintu cy'isaha tuza tukigira cyane, kandi uriya Yesu azatanga byinshi, kandi yabitanze bizabigira umumaro. Jambo riba ryavuzwe abantu bagomba bakavuga ntacyo babitwaye. Imana bamugisha ku mwanya muduhaye, mbijeje ko tukoresha neza. Saa 2:30 mu 30 ndayikoresha neza. Okay, sawa. Kadusome Bibiliya, hari anti tuwasoma ni hariya, ariko reka dusoma handi habiri kugira ngo mvuge naje umwanya mu mpaye. Gutegeka kwa 2 ibice 30 umurongo wa 19. Gutegeka kwa 2 ibice 30 umurongo wa 19. Ashimira muvandimwe se w'Imana, Imana imumugisha. Hari umuntu mugendana mwivuga butumwa ukazugira kakantu kubwoba, ariko ari mu bagabo tugendana nkumva nyine turi kumwe n'abagabo. So Imana igumugisha, no kuganira iby'Imana akabitanga neza. Imana ikugirire neza. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo, nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'uruzaro rwawe. Amen. Uyu munsi kwa gatandatu shize mfite ubuhamya, ndahamije. Fasha ubugingo bushize imbere yawe, n'urupfu narwo ndushize
imbere yawe. Amen. Umugisha ngushize imbere yawe n'umuvumo nawo ngushize imbere yawe. Nuko ariko ntanzi n'inama. Amen. Nicyo twaje gukora rongaye, kuko ibi gitabo turi gusoma musanzwe mugifite, n'aya makuru twasomye abenshi barayasomye, ariko icyo twaje gukora gusa tuje kubabwira ngo muhitemo. Amen. Nta tegeko rihari, uje mu ijuru cyangwa uje kwa shitani, nta uri hagati, nta. Amen. Nta mbundi bari hejuru. Byayishobora zavuga ngo niba ushuhe cyangwa ukonje, ibintu ni bibiri. Kuriya nta mukristo umusambanyi ubaho, habaho umusambanyi. Nta mukristo umusambanyi ubaho, habaho umusambanyi uzuza hano gusa akatwishamo nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu cyangwa ine cyangwa itanu, mwaka wa gatanu akamagaragaza uwo yarariwe. Ariko nta mukristo uzusambana, hazasambanya umusambanyi. Nta muyumbe w'umujuru ubaho, nta muyumbe uzuteranya ubaho. Ariya ni amakuru yo mu muhanda. Umuntu uzuteranya ntabwo yitwa umuyumbe. Oyoye, ntabwo umuyumbe yoteranya. Haleluya! Atukuzwe. Nta muntu wamenye Imana ushobora guteranya abantu. Ibikunda. Umuntu uzuteranya abantu ntigeze amenya Imana. Nta muntu uzusenga Imana, Imana ikavugana nawe, uzuteranya abantu. Ntabubaho. Umuntu uteranya abantu afite izina ryiwe, n'umusenzi afite izina ryiwe. Uyu munsi shize urupfu imbere yawe, shize ubugingo imbere yawe. Amen. None uhitemo, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Atukuzwe. Yosuwa, tugende muri Yosuwa ibice 24. Yosuwa ibice 24 umurongo wa 15. Imana ibaho umugisha. Ntago hari ibintu byinshi. Umugabo umwe yaratubwiye ngo buri ijambo ry'Imana riba mu minota 5 ya mbere. Iyo minota 5 ya mbere gutya nuko ibindi byose kuriya tugiye kubabwira amakuru ya hano, ariko ako ngako ni kuriya narangisha. 24:15. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, atukuzwe. Hano rongaye, nimba muza mwicara mukavuga ngo kuza mu ikanisa si byiza. Amen. Nimba muza mwicara mukavuga ngo kuja gutara amahandi si byiza. Nimba muza mwicara mukavuga ngo kuja muri Naivasi kuko yarabivuze kunywa icyayi n'umukati nivyo byiza kuruta ibi. Mwumva ukuntu Yosuwa yatubwiye. Atukuzwe. Uyu munsi none ni posho, nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya Rwaruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo hano muri Kenya, aha muri hano rongahi muri, nimba mubona imana twavanye abasaza biwacu batwigishije taci kimaze abahitishijemo, nimba mubona ibitangaza by'Imana twaboneye muri ya misozi tukabimanukana n'uyu munsi tukaba tubayeho mu bitangaza by'Imana, nimba mubona Imana nta kimaze mu buzima bwanyu, Imana himbazwe, atukuzwe. Nimba mubona mwibashije mwenyine, nimba mubona muri Kenya mwishoboye mwenyine, taga hato gahari, muhitemo. Mureke ziriya mana twamenye, mureke iriya mana twamenye iri iwacu, mukorere imana zo muri iki gihugu, kandi abenshi barazikoreye. Abenshi bageze muri iki gihugu bakorera imana zo muri iki gihugu. Ubundi umukristo yageze mu gihugu kitari ikiwabo, ikintu cya mbere azabanza gukora, azabanza kumenya umwuka uyoboye icyo gihugu. Impamvu muza mubona akajagari kabaye mu bantu ntago ari ibintu bavanye iri haruguru, bageze hano igihugu kirabacanganyikisha.
bahura n'imyuka batigeze bahura nayo. Umwuka w'iwacu tibari umeze gutya, ikirere cy'iwacu nticyari kimeze gutya, kubera ibitaramo byatarabimiremo. Abana bakaza bavuka, bakavuka ari bazima, bakavuka boroshe, bakavuka nta mujinya bafite. Ariko akana kari mu kuvuka ubu nyine kakaza kari kwezi kugashira, nta mapepo ahari, ni imyuka yo mu gihugu. Dutere haleluya, haleluya. Umwana mukavuza mugaheba. Muziki bacabaye twashitse mu gihugu kiremereye. Ndabaha urugero, iriya hanze muri Amerika hari ikibazo c'abana kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 8 ubu nyine bataza bavuga. Murabizi mwebwe ntawo muzi, twebwe gatuba tumenya ibintu byinshi. Hano kirahari, twagaza tugira ibyifuzo, umuntu akamagwamagara kuri telefone, Bonfisi bakumbwiye usenga umwana wanje ntazavuga. Okay, ugasenga ukabona nta kintu uri kubona, ejo ukabona undi, ejo ukabona undi, ejo ukabona undi. None abantu basenga hari ukuntu muza muganira, mureke tubaze Imana. Ibi mwe ufite ibi byifuzo ntuzubigeraho, ngasanga njewe nyine mfite nk'abana 20, undi muntu nawe afite abandi, undi afite abandi. Turavuga ngo iki kintu ntago si ikibazo cyo mu nzu, reka tuje ku musozi tuje kubaza Imana. Twamatubwira tumara iminsi 3, Imana iratubwira ngo abantu bashitse muri kiriya gihugu tibamenya umwuka uhari ubayoboye. Umwuka wa biriya bihugu warabamize, ubamirira abana. Niyo mpamvu umwana baza bavuka nta bwenge bafite. Ababyeyi ntago bigeze baca ikiraro kugira ngo abana bavukire ahantu heza. Iwacu hari umwana muza mwumva uvuka atavuga, kubera kandi atari kimeme. Umwana agakora ibintu zose, umwana akaja ku ishuri, umwana agagira gute, agakura, akarya, akabyibuha, ariko kuvuga ngo asohora ijambo avuge ngo mama tibibeho. Ibintu zose cyo kibazo kiririya hirya muri bene wacu bose baragifite. Uyo ni bene wacu kubera kutagira gute, kutamenya agaciro ko kugera mu gihugu. Umuntu w'Imana siboma iyo ageze mu gihugu azamenya igihugu ko kimeze. Yego, unzuza muri Kenya ukagenda ukabaza Imana, ukayibaza ngo ko naje muri Kenya kwanza nzohaba cyangwa nzohagwa. Abana banje bazohigira bagira ubwenge cyangwa naho twebwe gusa turaho gusa tituza tumenya. Yesu niko yababwiye, arababwira ngo muhitemo niba muzakorera Imana ziri iwacu cyangwa mugakorera Imana zo muri iki gihugu turimo. Mukiyandavuza, abagore bari mu kwiyandavuza bagiye gucuruza, abagabo bakiyandavuza bagiye gucuruza. Igitangaza abakobwa bacu muri Kinyonzi bakoze amabara kubera kutamenya agaciro k'Imana yacu. Ubu nyine mbere twega tukigera ngaha kera nageze ngaha 2013 gutya na 4 igitangira, abantu bagaza bakubona uri umukongo bakakwibwira, bakagutinya, bakabona ukuntu umeze, bakavuga ngo muri abantu b'Imana. Ariko ubu nyine itwewe twabaye ibintu hano hanze kubera kutamenya agaciro k'Imana. Amen. Niba dukeneye kugaruza ibintu zatakaye, ikintu narifite kuvuga uyu munsi no guhitamo. Duhitemo niba dukeneye kugarura izo twagize gute twatakaje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iyo umuntu ashaka kugarura ibintu bizabe byaratakaye, nababwiye ngo hari ibintu azakora. Ikintu cya mbere azayirinda icyaha. Umuntu neza yakeneye kugarura ibintu zatakaye azayirinda icyaha. Yohana wa mbere, kandi uko ndarangije, Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9. Iyo umuntu akeneye kugarura ibintu zatakaye azabanza akagira gute, akirinda icyaha. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9. Nidushake duhere ku 8. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranuka kose. Gukiranirwa kose. Tutare haleluya. 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 Niba dukeneye ko ibyacu zagiye prezi,
niba mukeneye ko ibintu zanyu zanyazwe bigaruka mwihana. Ntago Imana izi korana n'abantu bakibitsa ibyaha mu mutima wacu. Yabivuze umuco waraje wamurikiye ubugingo bwacu, ariko twebwe twanze kuwemera. Ni twebwe bene wacu tutakigira isoni. Jewe nandi kubwira abo bacu, yewe abantu bose bari babanje bakapagani bakabona gukizwa, cyangwa bakabanza bakaba abasirikare bakabona gukizwa. Akakajagari dufite mu makanisa ndikobaho. Je igihe ntagaza nje mu ikanisa, igihe nari umupagani, sinagaza nkandagira mu ikanisa, nararitinyaga kuruta ibindi bintu byose bibaho. Umushumba wacu yari Revera Ruhimza Aron Kimisagara muri Resurrection, nagaza ngira ubwabo bwo guhura nawe, nagaza ngira ubwabo bwo guhura nawe. Ariko twebwe ubu nyine dufite abakristo bari mu kuva gusambana bakaza no kuri rutari. Hari ikintu cyabaye maze gukizwa. Hari umusaza umwe w'iwacu twagiye gutarama ahantu ikayonza, utwagere twari dufite umukobwa umwe muri ministeri yarazi kuririmba, niwe twagaze tugendera. Uwo mukobwa yagaza aririmba indirimbo zo mu gitaramo, twese tukika hasi kakujya kuri mugore wa Beyo. Yagaza aririmba twese tugacanganyikirwa. Uwo mukobwa no arasigara tugenda tutamufite, naho igihe yasigaye asigara aje gusambana. Amararaza dusanga muri sorti gitaramo, ngo tugere kuri rutari gutya, afata mikoro amaze aririmba ya ndirimbo izuba ngo ari umwana w'umunyafrika waririmbiye Imana cyane, kuko nta kubabara mu ijuru ngo kandi ngo nta nzara ibayo. Arayiririmba amateraniro yamacangamuka, kwa kundi nyine tuvuga, kwa kundi wavuze wa musaza dutere haleluya haleluya haleluya. Aravuga ngo uyu mwana w'umukobwa uririmbye gutya nindi, baramubwira aravuga ngo reka ngo tumurebe, nuko nyine yavuze ngo reka ngo tumurebe. Yagaza zunguza umutwe gutya ngo reka tumurebe. Abasaza biwacu je sogokuru niwanyigishe gusenga yitwa Bicinone. Yagaza ambwira ngo impano sha tukaza, yarazi kuririmba, akavuga ngo reka ngo harakari mu kaza kamfasha, akamuvuga ngo turirire Imana, ayi Imana we, ayi Imana we, ayi Imana we. Gusa akamagira amakuru angana nkuko. Umunsi umwe ibati ryarasakuje y'inzu yiwe, rirasakuza umuyaga wabaye mwinshi hariya ku gishushu. Nari nicaye aho ngaho, yamambwira ngo ninza nikayi, ndayizana ngo ibati ko riravuga amakuru. Namavuga ngo wasaze, ufite ubukene wananiwe guteresha umusumari mu ibati, none ibati ko riravuga ngo rivuga amakuru. Ibintu yavuze uwo munsi iryo bati rivuga, nanditse amakuru ane. Muri ayo makuru ane nanditse muri iyo kayi yagazandikamo amakuru 3 yose amaze kuba, hasigaye rimwe ibati. Amaze uwo muntu ara amaze uwo muntu ara, uwo musaza ara yamangoraho gutya ngo ngwino hano data. Arambwira ngo uyu mukobwa uririmbye gutya ngo ntiyogenda gutyo, ngo reka tumurebe. Maze agera kuri yara gitero aravuga ngo ntiyabaye agihumurizwa, ngo kandi ngo ntiyagize wagahinda, ngo yaneje ngo ni byiza byaho watekereza ibyo mwishusho. Wa musaza yamambwira ngo uyu mukobwa ntago ari kuja mu ijuru, araririmze ngo anezezwa n'ibyiza byaho, ariko iwe bizabimunezeza. Ngo nikimenyimenye ngo yaje hano harahanda avuye, ngo none ngo mureke tumugakure tumumbwira. Icyo nari kubivugira ukuntu abantu ubu nyine batagira isoni. Wa mukobwa turamuturukura, tuvuye mama ngo ndaho ngavuye iwabo. Hoyaye Imana uraririmbye ngo ntiyabaye agihumurizwa, ngo kandi ngo ntiyagize agahinda. Tubona wowe utari kuja mu ijuru, none uvuye yamavuga ngo tuzakumuharabika, ngo baradusajije ngo baradusajije. Wa musaza aramubwira ngo wa mukobwa we ihane wowe mu ijuru, ibintu turi kuririmba uhuze nabyo. Umukobwa aranga. Kuva uwo munsi kugeza n'ubu nyine, zabaye 2013, kuva uwo munsi kugeza n'ubu nyine uwo mukobwa aracabi wabo.
kubera ijambo umusaza yamubwiye. Aracyari iwabo kandi ico gihe yaraturutaga, yari hejuru yacu, karaje kugira hafi imyaka 38 araca bamuzi mwase. Uzi ikintu cyacishe ahantu hano, abantu bamenyereye hano bagakorera ibizaha kubera ko tutakigira autorité yo kuvuga. Ariko revera hano avuze ijambo abandi bawutinya, ntawagaruka hano kuko ijambo ry'abakozi b'Imana rizarigira gute, zarirema. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ikintu niba mukeneye guhindura ibyanyu byanyazwe, mubanze mugire gute, mureke icyaha. Igihe cyose mugikora ibyaha ntago ibintu byanyu byanyazwe bizagaruka, ntibikunda. Atukuzwe. Hallelujah. Icya kabiri, niba mukeneye kugarurwa ibintu byanyu, muhagarare ku ijambo ry'Imana kandi musenge. Yego. Muhagarare ku ijambo ry'Imana. Matayo 17. Imana himbazwe. Hallelujah. Sigaje iminota mike cyane. Matayo 17 murongo wa 21. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Bwana Yesu asifiwe. Iri jambo icyo cyari rishatse kuvuga ni igihe Yesu abigishwa baje baramubwira ngo hari umurwayi bagerageje gusengera biranga. Noneho barazaga bamugisha inama. Harabaze none twebwe ko byanze, wewe uzubigenza gute? Arababwira iri jambo. Arababwira ngo uyu muntu ukuntu ameze ntago ari gupfa kumusengera gusa. Kuvuga ngo usengere uyu muntu nukugomba kuba uhagaze mu gusenga. Mene uyu aza kurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. Ntago akantu gusa kazaka. Ibibazo biri muri uyu muhano, ibihazo biri muri Nairobi, ntago uryama kuva kwa mbere kwisha ku cyumweru ngo uzabishobore. Tibikunda. Bisaba kuva mu mazu yanyu, bisaba kuza kurara hano nubwo atari heza, kubera ko ahangaha niho hagira imbaraga zidufasha kubaka imiryango. Yego. Ubu nyine dufite abagore batakibana n'abagabo babo kandi bari mu nzu imwe, bose bakaza bakinjira mu muryango burya w'inzu, bakinjira bisaro bakarya, bamara kurya. Hari uwampamagaye arambwira ngo amaze ukwezi atavugana n'umugabo kandi babana ku gitanda. Bagira abapangayi, umugabo azayinjira kuvuye mu kazi n'umugore akinjira, bose bagasakuza muri saro n'abapangayi. Urumva Satani ukuntu ari umugome, bose bagasakuza muri saro. Bamara gusakuza abapangayi bakaja mu cyumba cyabo, nawe n'umugore bakaje mu cyumba ciwe, umwe akareba iriya undi akareba iriya. Ukwezi kurashize batavugana. Satani yafashe ingo arazizinyaga. None muraho ngaho gusa murasinziriye, nimurangiza ngo mukeneye kugarurirwa ngo ibyanyu byagiye, imiryango yarashize. Amen. Dufite abana bananiye abavyeyi. Navuye hanganja mu Bubirigi gusengera umuntu, umugabo umwana yananiye akaza azana abandi bana mu nzu. Umwana ungana nabo umukobwa akamazana abahungu b'abazungu, mwene wanyu, mwene umunyamurenge. Umukobwa we akana kika gakobwa katarije imyaka 18 kakamakazana abandi bahungu, bakamabaza bagaca muri saro imbere ya se na nyina, bakamabaza mu hejuru. Ise ntavuge barigisha bagira gute. Nana hari umuntu nagiye kurebayo mbwira uje twamuduhura, uri no muri iki gihugu ndi hano, nyabona nyuri wanje sanga nico kibazo afite. Abavyeyi bafite agahinda, abana barabananiye. Siriya gusa na hana abana barananiranye, ariko tukanga tukarya. Sinzi gitangaza gira dufite ibibazo bitwishe, ariko twaranze twararya. Niba dukeneye kugarurwa ibintu byacu prezi, duhagarare mu ijambo ry'Imana, dusome Bibiliya. Dufite abakristo baza mu kanisa nta Bibiliya bafite. Ejo ku cyumweru nari cyanye n'umuhungu, ni umuririmbyi, muvuze mwese ngo mumenye, yari yasengeye iwacu. Ni umuririmbyi azaririmba mwese muramugira ku mu telefone yanyu. Naratangaye. Suko twari twishanye mu kanisa. Revera arabwiriza aravuga ngo dusome muzahishuwe. Imbere y'Imana dusenga, ndi imbere y'Imana ya Israeli. Arahabura. Sinasetse. Nagize agahinda gateye ubwo. Numuri mwese muramugira mu telefone yanyu. Revera aravuga ngo dusome muzahishuwe igice cya 21. Abura muzahishuwe. Kandi uwo nguwo niwe uzuguma kubabwira ngo muzamura amaboko duhereze Imana icubahiro.
none mutekereza gute niba mudafite ibyanditswe muri mwebwe iyi si isaze gutya muzayinesheje gute? Yesu yabwiye abantu arababwira ngo mu ibyanditswe niba ari ikintu Yesu yatsindishije Satani yagaza amubwira gutya akamubwira ngo biranditswe. None uzatsinda buno buriganya buri hano hanze gute mutaza musoma Bibiliya? Haleluya! Atukuzwe. Amen. Ukabaho uri umuntu w'umusore ugize imyaka ukungana utarasoma Bibiliya ngo uyirangize. Wamara ukuvuga ngo kurasha mu ijuru. Mwigisinima ngo iki nakinya kabumbu nagaza ngiri minota 90 tararuha n'umunsi numwe. None ko murabona iminota 20 zizacuranze yananira. Satani yatwivye ikintu president mutomenya. Abantu bagisoma ijambo ry'Imana. Taba umuntu ari mukuzana akavuga ijambo ritabaho kandi akavuga ngo Bibiliya iravuze. Akamuvuga ijambo ritabaho. Kubera ko tudafite abantu baza basoma Bibiliya ntibamenye ko abeshe. Bakamubakira ibyo avuze. Kubera ko abantu nta Bibiliya bafite. Ntayo baza basoma. Ntibagira ibyanditswe muri bo. Umugabo n'umugore impamvu baza bashwana nta gitabo baza basoma kibabwira uko umugabo n'umugore babana. Umukobwa n'umuhungu impamvu batazabirinda nta Bibiliya basomye ibabwira uko umukobwa agomba kwitwara, ibabwira uko umuhungu agomba kwitwara. Iryo jambo ntaryo basomye reve. None se niba batararisomye bazarihagarara imbere gute? Mane tubabarire. Atukuzwe. Usome ibyanditswe. Tuve muri Ruyenge. Ko muvuro badata. Uve muri Ruyenge. Uve ngo mwaje mukutana urongaye ahanyuma. Ariko ugasanga umuntu nta cyanditswe gira mu mutwe wiwe. Eme? Azahagara kuri utari akamavuga gusa imigani y'abasaza n'abakecuru. Akamavuga gusa amakuru yabaye mu muhana. Ubundi nta kindi kintu kigomba kuvugwa hano uretse Kristo wavuze akazuka. Nta kindi. Impamvu umuntu azaza akatubwira amakota atunze, akatubwira umugore wiwe, ngo arashima Imana ngo yamuhaye ngo umugore umwe. Aho umugore wawe tumubwire gute? Uko twebwe ntitubafite. Ngabana biwe akamabagiraho ngo jewe ngo ndi mukugendagenda ngo sizi ibintu mubamo. Ngo muzoza mugenda ngo muhishu ngo menye ibintu. Ngo kandi uko itangiriro riruzuye kuva harahari gutegeka kwa kabiri harahari abacamanza barahari Rusa arahari Zaburi irahari ariko nta bakamubaza mugabo mwari anakivari narindi anije mu materaniro hari anakivari kwa president yashwanye n'uwabo yitwaga Alexandre barashwana. Je nari nyari mu materaniro amare gushwana Alexandre ucuruzi w'imira wa undi wabo aravanga akeneye gushima araza kuri rutaraza gushima. Nari ndi mu materaniro adusomera urwandiko rwa Timoteyo rwa kabiri ruza ruvuga ngo Alexandre ngo umucuzi w'imiringa ngo yangiriye inabi nyinshi. Pastor arambwira ngo Alexandre bashwanye yicaye mu kanisa afata ibyanditswe aje kubishakamo bene wacu. Uko azavuga ngo Bibiliya yaravuze. Iyo arwaye azamenye ko ari cyo Bibiliya yavuze kukurwara. Iyo arwaje azamenye ko ari cyo Bibiliya yavuze kukurwaza. Iyo agize ikibazo mu nzu, iyo agize ikibazo mu kazi, iyo kubera ko afite ibyanditswe bizera muri we biza bimukomeza agahagarara tazatinya kubera ko agize gute afite ibyanditswe. Yesu babwira abantu uyu munsi wa none mwitoranyirize muhitemo. Guhitamo niko kuza kugena ubuzima bwacu bw'ahazaza. Iyo udafite guhitamo uzutsindwa muri buno buzima. Adamu na Eva bahisemo nabi, ingaruka turashazifite n'uyu munsi. Amen. Kayini Imana yaramubwiye ngo wakora neza wo kwemerwa. Ngo icyaha ko kiri tugatuga mu marembo y'inzu yawe. Ngo ariko gufite ubushobozi kubwira gute bwo kwigitegeka. Ahitamo nabi. Haleluya! Abwira Imana arabwira ngo none se ndi umurinzi wa murumuna wanje.
ndumurinzi wo murumuna wa kandi Imana yari yamubwiye ngo wahitamo neza nawe wo kwemerwa. Aranga mwana w'umuntu we aranga hitamo nabi ararimbuka atukuzwe. Duhereze Imana icubahiro. Haleluya. Yosefu umugaragu w'Imana umunsi umwe muka Potifari aramubwira ngo nagukene wa muhungu we. Aravuga ngo kubera ukuntu nzi Imana yanje sinshobora kwihemukira. Ahitamo neza. Iyo Yosefu ataza guhitamo uriya munsi ntago tuba tumuvuga n'ubu nyine kubera amahitamo yakoze. Hari ke dukora amahitamo agasa ngaha agoye kubera yahisemo arafungwa. Kubera twebwe mu bantu hari gihe uhitamo ikintu kikagora bakakwita ikirara bakakwita igipfu bakagira gute kubera ko wahisemo. Ariko Imana iserutse gutya kibaza bibuka ko bakwisa igipfu. Bene Yosefu bakuru benti bigeze bamenya ko bigeze bamugurisha. Ariko iyo umunsi adahitamo uriya munsi biba byararangiriye hariya. Ariko kubera ko yahisemo Imana yaramwubahishije. Muhitemo Imana tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Umunsi umwe umwana w'ikirara aravuka kuvumuka nasi aramubwira ngo kuva uyu munsi singeneye kuguma hano impa umunani wanje ngende. Ahitamo nabi ise aramubwira niko abantu bunyine bari mu kutugira. Abana bangana gutya bakibana na base na banyina. Abana basigaye baba ngo ntibabana ngo nabamuzehe. Nizo ntambara mwagize bazehe nuko mutakibana n'abana. Umwana ari mu kugenda akabiriya akaza atahashize ukwezi. Umwana byavuye kuri umwana w'ikirara aragenda ageze ibintu zose birashira ngo bemare gushira. Imana imugirira neza. Muri rimwe yaravuze ngo yisuzumye ngo asanga ko akwiriye kongera kugaruka mu rugo. Arongera ahitamo kandi aravuga ngo kwa data hari ibintu byinshi abakozi bo kwa data baza barya neza naho njewe hano ndapfuye ngo reka ngende atukuzwe ngo ngende kwa data ngo ahari yangirira imbabazi. Nishake simba umwana wiwe nishake simbe umwana wiwe angire gusa umukozi kubera ko ngo n'abakozi bo kwa data babayeho neza. Arongera ahitamo neza. Amen. Muri inzira yavuze ngo hitamo neza ngo wizere ngo wemere inzira wakunyusamo wagutunganyirize neza ngo mu mbabazi ziwe ngo haracyari ibyiringiro ngo ko wahabwa imbaraga ngo n'imibereho ngo mishayo muri Kristo. Haleluya. Atukuzwe. Ahitamo neza. Niho havuye indirimbo yisuzumye asanga ko akwiriye kugaruka mu rugo rwase. Wahera ko aragaruka ngo maze amwakirana imbabazi. Haleluya. Aracyateza amaboko ngo ngwino umwikubita imbere nurangiza umubwire ko wahemutse. Muhitemo Imana ubwo tuzaba Imana isha.